ili ne valja ništa pa ga može jedan Milorad Dodik srušiti, ili je Milorad Dodik malo velik pa ga može srušiti? Dakle, Republika Srpska nije priznavala ili tiho obstruisala taj sporazum 2-3 godine. Ali je ipak na Narodnoj skupštini Republike Srpske taj sporazum usvojen. I dan potpisivanja Daytona je državni praznik Republike Srpske. S druge strane, muslimani nikada nisu usvojili Daytonski sporazum. Poznata je njihova ocjena da je to ludačka košulja, ali tako? Skrojena za njih. Ček, je li to tačno? Jesi ti čuo za taj termin? Da. Ja sam čuo ga 100 puta. Znači nisu usvojili i smatraju kada je ludačka košulja. A mene okrivljuju koji branim Dayton da ja rušim Dayton. A oni su napravili sud tužilaštvo mimo Ustava, mimo Daytona i to je kao odbrana Daytona. Ja kad kažem vratimo to na Daytonsko podešavanje, on kaže ruši Dayton. On je separatista. Ali kako to, hoće da me kako to pojasniti strancima? Zar vi, vaša politika, vaši ljudi ne mogu tim strancima reći? Kažemo je. Čekajte ljudi. A kažemo je. 21.11. Neće da slušaju. Dan Republike koji se slavi.